ngike ngalitshela lapha ukuthi ama-oledi alidinga la ekhaya. Uyangidinga manje wena ungena kuphi? Njengoba wami kade ngidlulisa umlayezo time la. Over 18 wena, over 80 kumele ukuthi ubhekeze umzi wakho, ayikubhekeze kama wakho nobaba wakho, uzama ukuba baba wami wena. Hayi time lami ngoba silahlekile sesiganyeni lapha bengidinga uthando lwakho time lami. Mina ngeke kwesiganyeni ngokwami lana ngihlele emzini nama ngikuhlupha over 18 angeke ngilandelana nomuntu ona 18 ukukhalela kahle kahle ufuna ngizohlala kwakho ufuna ngizohlala kwami khona indaba yokuhlupheka ufuna ukuhlala ufuna ukwenziwa. Kodwa time umntana wakho uyanifuka. Ne but yena akwazi ukuzala mzela ngamakhamera lana kusegcwala umuntu wonke umuzi igcwele abantu bezosala ngibukwe ngabantu. Uyiko ngibe ngithe siyaxolisa ngamakhamera kodwa umuntu omdala bayakudinga ingane zakho ziyakudinga. Moleni manje sibulisela lapha kune nonke emakhaya lami igama ningo LAVAWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele my brother lana. My brother uthi nenxako nayo. Ucela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele ngoba kuyamoshakala ngathi my brother ungawari thina singobomabiza usabele la usibiza khona simeka sure ukuthi thina siyayishaya imoto sofika lapho khona. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila nami bhuti omdala. Bhuti omdala ngiyazi ukuthi besike saxoxa mina nawe before siqala ukusebenza yabo kancane lapha efonini ngakutshela ngathi bhuti wami ngicela usibekezelele ngoba ngiyakhumbula usibhalele last week manje besabambekile la besibambeke khona wena bhuti wami yabo ngaxolisa bengicela nje ukuthi ubhuti wami uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke why usibhalele namhlanje la ku Duyazi TV ngizokubambela bhuti. Igama lami nguSifiso Sibonga kwaNdlovu. Nginenkinga lapha bafowethu. Nenkinga time lami sengikhula. Sengikhula mfowethu itime lami labo yakhona lapha eGoli. Lisiza lapha eGoli hayi lihlala lapha Caton Park. Caton Park. Lihlala lapha eCaton Park emgugwini. Hayi manje lesihlaleli time lami mfethu. Hayi lesihlaleli khohliwe since ngikhula ngibhoyise ngimncane senze esikoleni ma-oledi edonsa kanzima mfethu. Hayi namanje into yakhona lokho ngihlukumeza ngoba ma-oledi ngengane ulazo khona le emakhaya. Ngoba ndabanye abafowethu abancane noma mayisister abancane abaza ngemva kwami yabona. Basase emakhaya senze nami ngenza ukuba bhekela yabona mfethu. Ngoba sekuwo mdala ngoba sekuyimena engikhulileyo babhekela kanzima plus asisebenzi sidonsa ngamandla mfethu. Anytime alikhona mfethu likhohliwe. Ngathi ngifikile lapha eGoli ngaya ngalibona hayi mfethu likhohliwe. Aliphuli. Vele azange limphathe kahle nalibheka nje fesini ngabona ukuthi time leli vela so umuntu engakhona ukuphila la mfethu. Lami ngambalekela ngazama kwesidingela ngoba indlela yakho. Ngasukile emakhaya ngizodinga. Ngangalandaka ngakhohlwa ngempilo manje into le yangidla mfethu ngoba le oledi mali kufona ifoni iqonda kimi yabona. Ngoba kamtholi yena ubaba. Vele akala manamba abantu basekhaya mfethu. Yena ubaba. Akala namba umuntu wasekhaya. Udliwe iGoli kahle kahle. Vele akekho la ndoda kunzima mina into le yikho ngizengazama ukuthi ngichekele lina uyabona. Ukuthi sizame lincedise wafethu. Hayi ngabe mhlambe ngitholeli na mhlambe ngakwazi ukunisiza bafethu. Ngiyo understand wena bhuti omdala manje ngoba kunabantu abasibhekelele ngifuna nje ukuthi bese understand the grand story. Ngoba uyasho uthi lo muntu uneminyaka emingaki yena esukile emakhaya bashiya nje ekhaya. Lo muntu akutshela umuntu onabo 15. 15 years. 15 mfethu unchiye mina abona manje sengiyenza amenezi. Ushiye nje intombi ushiye sesiyintwana. Namanje ngathi ngifika la eGoli zange ngibe sure ukuthi uye kodwa angakhona omunye ngakunanzelanga ngicina ngokuthi uye. Uyena uzala. Ngibele straight ukuthi ngabe uye lo impela ngamgcina la ngalesa isikhathi hayi. Because besasemncane. Manje manizama mawubiza amanye amalungu efamily wena bhuti omdala uthi hawu bafethu nangu time sekadliwe iGoli aningenelalani phela sibone ukuthi singakhulumisana naye. Uthini mawubiza abanye abantu anakhona? Utime fethu wehlula ngisho ifamily yami fethu. Utime fethu ifamily yami yazama ukuthi ihlangane sizama ukuthi siyekhuluma laye ukuthi simchayele imali oright ehambe yena emakhaya. Akafuni next into mfethu lo muntu nama phone number ethu asivala manje. Mina senzo ngisizwa ukuthi ngoba ngiyazi la seJaradeni la uhlala khona. La uhlala khona. Sengisizwa yiloko mfethu. So ubhuti omdala ngoba silana namhlanje wena ufuna ukuthi sihambe siyokhuluma naye simncenge. Hayi namhlanje engakhona ukuthi understand ukuthi ebuyele emakhaya. Ebuyele nje ebona abantwana noma engabuye abantwana labo mama uyabona. Akudala bamqinisa lokase sigugile manje. So hayi bhuti omdala so uyasho utime ushiye wena nezingane ezinye nomfazi lo mama ayikho umfazi umama ozala wena ozalayo
vele umsakazo kade sincedisana siphilisa. Eish. So uthi beyikhona imfuyo lapho emakashiya ekhaya. Utime vele utime kala nkomo athi imbuzi zasithengwe yimi lo ma-oledi. Noma ole. Utime kala lutho. So manje lo muzi sinsukade uma lezi zinto siyazenzela sena lezi zomdaka lo ma-oledi. Xa uthi lapha emoshakale khona siyahamba siyikhava or siyayidiliza sifulele kakutsha. Ngakakusho. So ngesinga wena bhuti omdala ne mawucabanga yini le emdlile la eGoli yena ubaba mawucabanga ongendlela omuva ngayo ucabanga ukuthi yini le emdlile la eGoli. Utime akuvele manje sengoba vele mina ngibona khona labo abantu abomama labo hlala nabo lapha ejaradeni la. Oh uthanda abantu besifazane. Labo mama ohlala labo kwakhe lapha la abantwana mina ngibazi kahle. Ngabakhe oro ngabakamama lwana ngaba asomuntu vele sihlala phansi ukuthi siyakwazi ukuxoxa. Akanikeze nesikhathi. Hlale mfaka kuphela nje. Hayi kanithanda time. No not wena kuphela mfethu akanithandi nonke nezingane lezi nabo abaniniwa bakhe abantwana baze emva kwakho. Mina ngithi mina ngcono ngoba sengiseduze naye phela sengisegoli sami ukuthi sibambane. Nibonisana. Akakhona next mfethu. And it's not like lo muntu lona esikhuluma ngaye it's not like akanayo imali yokuthi egoduke emakhaya. Unayo cha akafuni nje. Time unejaradi musunabaqhashi. Hawu unejaradi la eGoli. Unejaradi eGoli. Wasakhela nje hayi unabaqhashi bakhe hayi ukuthi imali kanayo hayi imali unayo. So akafuni nje hayi ena wakhe ngazitholela ukuphuzwa ayaziphuzela yena time. Oh makaphuzile maka right. Makaphuzile hayi akho right. Eish so okay bhuti omdala wena ngoba sesilana sesifikile wena ucela ukuthi sikuncede ngani masifika lapho ku time. Mina ngicela ukuthi lingikhulumele la time noma azama ukuthi okwenyanga ewani nje ibona abantwana ekhaya. Ibona ifamily yami la ukuthi nje konke ebelothando labantu bakhe. Yebo no mama wakhe umfazi wakhe. Umama ukuthi ebelothando lethu esibheke. And uma ngiyaxolisa ukuthi ngikubuzele into ngoba ngumama okuzala lo. Uma zange kumanje usazibambile umuntu omdala zange ethole enye indoda lokehlele ethembeni. Uma vele uzihlale ngabe kwenza mhlawumbe singaboni thina sasibancane kodwa angazi mina indlu ka-oledi lesethu uzihlalele endlini yakho oledi ayabe khona ntamba wase sihlale sibe right sikwejise impela right mangisemakhaya. So mfethu no angiphathi kakuhle lento ithi sami mfethu angithi uyakwazi yena la utama hlala khona. Yazi utime la uhlala khona Dr. All right uyalazi lelo kasi leli kasi lakhe. Lazi kasi lakhe Dr. Okay no King angazi sipake ngavala lapha. Yeah, ngicela ningene emotweni ngizonithola njengamanje neking yami. Siye kuyena utime phela yikho le ndaba le. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba uyasiva stories ka Bhuti the way ngakhona and it's not the only person bafethu khona abazali abashiya amakhaya beyitshele bona ukuthi mhlambe igoal is everything. Sekabuya sekakhohlwa ngokuthi ushiye izingane esemakhaya, ekhohlwa ukuthi ushiye umfazi, ekhohlwa ukuthi ushiye ifamily nomuzi nayo yonke leyo nto. Sekazodliwa igoli la and labantu obafumane la eGoli thola ukuthi akusabantu abamkhathalele bafuna lento onayo ngoba uyasho umfethu ukuthi unejaradi lo muntu and uphila mnandi it's not like akanayo imali yokuthi travel emakhaya. So into soyenza njengamanje nababukela lapha emakhaya bengicela nihlale la nihleli khona thina shaya imoto siyiduyazi TV siyonceda my brother siyokhuluma naye ubaba simbonise mhlambe if sifikile thina maybe kukhona isense singayikhuluma emqondweni wakhe ebona ukuthi ingane zakhe ziyamdinga umfazi wakhe uyamdinga and ikhaya liyamdinga la ungakhona. Ngiyacela wena mbukeli ungayindawo uhlale la uhleli khona. I'll see you just now. Okay bhuti omdala ngoba uthi sesifikile la ejaradini likade yilo lona lene bengifuna nje ukuthi nababukeli bazi ukuthi sesilana njengamanje uyangithola singangena namfethu sithi uxoxisana nalo time. Ngiyacela ukuthi masifika la bhuti omdala selincenga ngithi itime kuwena ngiyabaza abantu abadliwe igoli sometimes banokubona ngathi bona sebazi kangcono ngoba benza indlela ngendlela zabo uyangithola. So ngiyacela ukuthi simncenge understand ukuthi nimdinga okungakanani empilweni yenu uyangithola. Asingene bhuti my king si lokhile imoto ne yeah make sure ukuthi iba safe king yami ngoba uyabona la ukuthi asingene kuyavuleka. Yeah kuyavuleka. Hawu uhlala la uhlala khona hawu kanti tamene ine jaradi elikhulu kanje kanti ijaradi indawo yakhe manje simcinga phela umuntu hayi lokukhona lapha emarumini inkinga nje kudala ngagcina ngisazi ukuthi uthi eliphi room la ngani kuvulile athi siqale khona la kuvule khona gogo
Knock knock. Gogo, kanti uphi lo muntu? Gogo kuvuliwe mara la. No, kunabantu. Akho umuntu. Knock knock. Ngathi akunamuntu la. Athi asinoke kule room. Akuna next ne? Awula next. Awu check lapho Mr. Day. Hey. Knock knock. Gogo. Afethu enobo khona lo muntu. Asicheke kule room eli. Hey, lapha ngani kuvuliwe. Ngathi kuvuliwe nana. Gogo. Ya, wena uhlala la. Ngathi yilo le room lakhe. Le room lakhe. Knock knock. Ya, sobehlala la. Mara kunomuntu. Mr. Day, awucheke la. Awucheke ngaphakathi. Akunamuntu. Akho umuntu. Mafethu. Manje soyithini lento le? No, hayi babukele lapha emkhangeke sihambe la amane sikhempe la ezebuye back ngabe. Kanti ngoba eshiye evulile kanje. Hayi nangu time. Oh no. Ngabe wenzakalani lapho? Hawu kanti se toilet. Bhala la ekhaya kwenze njani? And then wena Sanibona umuntu omdala. ubuyaphi ke nimthola kuphi lana? Uyaphila kodwa baba. Ngiyaphila kunjani mfana? Siyaphila. Esho umuntu omdala igama lami nguLavasi from iDuyazi TV. Ngiyaxolisa ukuthi sibone nje sesila kuwena ngamakhamera. Umuntu omdala sihamba nobaba la uyamaza ngithi. Ngane yami ngiyamaza number 3 lo. Uyamaza? Yeah. Okay, mfethu ngicela ukuthi engathi manje utime kube ngathi uyive ngami le ndaba yabo. Ngicela ukuthi ngitshele ukuthi wayisilana namhlanje. Timer. Lapha yimi engicela obhuti emba wakhulume laba efonini lapha. Bathola izinamba zabo kuma TikTok ukuthi bayasiza ngani Timer ngoba ngike ngalitshela lapha ukuthi ama wallet alidinga la ekhaya. Uyangidinga. Manje wena ungena kuphi? Njengoba bami kade ngidlulisa umlayezo Timer la. Over 18 wena. You over 80 kumele ukuthi ubhekeze umzi wakho. Ayikubhekeze kama wakho nobaba wakho. Uzama ukuba baba wami wena. Hayi Timer lami ngoba silahlekile sesiganyeni lapha bengidinga uthando lwakho Timer lami. Mina ngeke kwesiganyeni ngokwami lana ngihlele emzini nama ngikuhlupha over 18 angeke ngilandelana nomuntu ona 18 ugalela kahle kahle ufuna ngizohlala kwakho ufuna ngizohlala kwami khona indaba yokuhlupheka ufuna ukuhlala ufuna ukwenziwa Oh kodwa Timer umntana wakhe uyangifuka ne but yena akwazi ukuzala mzela ngamakhamera lana kusegcwala umuntu wonke umuzi igcwele abantu bezosala ngibukwe ngabantu Uyiko ngibe ngithe siyaxolisa ngamakhamera kodwa umuntu omdala bayakudinga ingane zakho ziyakudinga emakhaya khulumani iminyaka emingaka ngokuba ngitshela ukuthi over 15 years umshiye nje seseyintwana and nomfazi wakho usakulindile uma wakhe uyazi nawe mhlawumbe uma abazange abatshela iqiniso msilo mfana indaba lendala kunaye akayeke nje abuyele ekhaya aqoqa abafana bakhe laba abancane akubakhule nje abakhulise yeke indaba ungena indaba zabantu abadala sakuzi umuzi wakho umuntu omdala ushiye emakhaya awusenandaba nawo ufana wami indaba lezi zimakhulu zizokusinda asiyeke nje asithi lona akakhula beyindoda yeke kube sokungirasela la ngizela ngamakhamera le yangicasula ukuthi ngamfoko officer namanje umuntu omdala kumara ngeke phela nene mamela bazothina umakhi bami la kugcwele abantu lana bazobuka ngamakhamera then next thing kuzoba yini inhlekisa yonke umuntu yena enePhumalanga ubuyela bemkhukhuni wakhe le ungabe ukuzana next time ungalingi next time belo ngizalana ngizokwenza yonke into phansi mara umuntu omdala wayi manje usilisela sakula ngifuna ukukhuluma nawe kungeza uma wakhe ngikhulume noma wakhe mara uzoza kanjani ngoba usemakhaya umuntu omdala uma angifuni ukuya emakhaya no phetha uncane utama kodwa Timer lami ngizocela abafowethu ngihamba labafowethu ukuthi bezongisiza Timer lami sakucela bangena kuphi bona ngala amakhamera wabo laba moshe khona bayimoshe lapho ke ukuthi bamoshe simoshe ngokuthini ukuzana waya bengangifonela okay sesicimile uyabo siyacima ke sesicimile asikhulumeni ucimile okay isikhulumeni ke kahle lana guys nami ngizama enye life after ukuba noma wabo ukwenzeka lapho is a serious business yokuthi ayifuni ingane if kukhona ukuthi i-explanation ngesilungu uma wabo kumele abachaze okay mina umuntu omdala ngiyakholwa ukuthi ngimncane and ngiyintwana nyane encane kodwa ke indaba ngiyazazi
So ungakhuleka umuntu omdala mina ukuthi ungichazele ukuthi ngoba uthi ayifune yena osemncane yena umfana ngeke understand mina ngizoyi-understand. Hayi nongelana nencane nawo mncane. Yeah ngimncane kodwa ngichazele ngidlalisa isikhathi sami angeke ngikhulume nani bafowethu. Lo mfana ngimoshanga next ukuhlala kwami eJoburg. Ngamzala ukuthi akhule abe indoda naye ayibonela. Owami ubaba uyambona wena lana. Ngiyakhala mina njengamanje. Yena umela ngitefele ukuthi manje mayane ngane fanele ufuna kumfidela ingane zakhe umsupportele or yini enkinga nayo kanti umzalo kumele uyangibonga. Hayi time lami kade ngingazwanga ukuthi bene kuthiwe sodinga ukuthini nasi sicela kuphela ukuthi noma ungahamba time lami ejike emakhaya ubona. Uzohamba ngesami isikhathi wayesengihanjiswa. Mari iminyaka emingaka over 15 years. Oh incwadi yepost. Angiyo incwadi yepost. Ukuthumela ungithumela kanje nokungkolekela. Sengishonile. No asithi sithi umuntu omdala ngoba wena siyabona unama room lana and bathi ngathi uqashise noqashisa hayi ukuthi umuntu omdala usokola ukuthi manje akanayo no bathi laba eyami leyo ndawo yona is over 18 whatever ngikwenza akasekho kulawo machezi ingane yami. Okay abantwana osisi abancane abamdingayo osisi abancane abamdingayo ekhaya senze ukhulile lo muntu uyena omela phusha abonisa ukuthi ubhuti la ekhaya kanti okwazi azadlalisa imali yagibele ngayasuka lena zofika lana kube kade udinga ushukela wathenga impuphu wathengana uzokwenzeka ngcono wafona net ngamdukele efoni ngoba uphenduli ngefoni musi wena umuntu omdala ngabafona ngama private ngizokwazi kanjani ifoni engana profile enganamuntu ngizokhuluma naye. Mara umfazi wakho ke umshiye emakhaya ngithemba singangenini kuleyo madoda angazi ngikhulume ngithini asingangeni. Okay sicela ukungena ke umuntu omdala kwayena security wakho uwe naye lo mfana wami enkulu kunani le ndaba asiyeke angithi nathi mina silungisela lo mfana ukhala ngani na kahle ngokuthi bayakudinga umtshele asikhala ngalo abadala bakucela ekhala abantwana kade beke badlulisa ifoni emalangeni adlulileyo time yikho sengiyese ngameka sure ukuthi ngicela abafowethu bengisize nxa ngibala ngisiza kuwe ngihamba nawo time uyayibona umuntu omdala siyacela manje mina kumele ngenzeni ke ngilungele kuye ekhaya ngingayimisela uyimisela nini kule minyaka emingaka ngoba kanti iminyaka idlabani ngoba ngaleyo minyaka akabonga ukuthi uyaphila ke nalo mjida yena bonge mina futhi uthi mina engabenzaza kulomhlaba kanti yini kulomhlaba manje umzisi emhlabeni uzomhluphekisa yami ngangabe singazwani ngalento umzisi uzele ukuthi uzomhluphekisa guys Tikti isikhathi sami lalela ke ekuzalweni kwakhe I was there crash primary then you left high school understand eqale high school ngoba ubeka khona time wahamba kudala ngoba ngichazela time beungekho musi ku high school yakho awazi nokuthi uphasile umntana or wenze njani olede beze ngesizo kuyahlabula emasimini esibhadalele school fees umuntu omdala ezinye ingane ngenzeni ngishiye lezi unengane futhi la kumele bazane ke kumele bazane ngalodelela ngifuna uzongimoshela ingane zami uyadelela lo hayi nabo malume udelela kanjani ngoba ngithi nginama-phone number nokufona sometimes ngibe zithi laba bafuna mina labo mara umuntu omdala ukhona lo munye ahlela ama-advise i-bed advisor leya iyona engiyifunayo kube kade zenalana bezokhala induku kanti umuntu omdala sofuna usha futhi lo senzeni angithi 10 kape lona ayi manje nginishayela nini nangu umuntu engimfuna okay kodwa uzohamba umuntu omdala wena ekhaya ngoba bakhona uzokhokha phuma bami la eJarde ngize ngifike ekhaya neyokujika bheki ena ngifuna ukusogola ngoba mina ngiyiphilela lana ngisogolisa no sizokusa thina sizokhupha imali la ukuthi uyazi TV ukuthi wena ugoduka uye emakhaya just for ukuthi ngiye emakhaya akuna ngane encane akushoniwe kwenze njani yini ukhalela indoda engaka isiko abanawa bakhe abathi kudala bamgcina uDiamond bayatsho sebekhulile bakhona abangakwazi abafowethu sebekhulile ophadosa wazile ukugibela wazalana next trip ayibengeyalo munye next trip ibengeyalo lizobona uTimer aya ukuthi uTimer nginizala bengihambe nginilandelele ukuyonibona nganizalela ukuthi nize emhlabeni nani uzobasokolise basokolisa ngikuthi uyazi Timer lapha ngihleli ngifika nje lapha ngihleli ngifika Timer namhlanje wakho iSaturday ngifonile abafowethu bathi ayisiyeza ngoba kwiSaturday ngathi mhlambe lathi samthola uDiamond nje ngikhona ke nangu ngikhona mara ekhaya angikosho angina plan yokuya ekhaya sizokunikeza thina ama plans kuyokwenzani kahle ngiyoxolisa kubani ukuthi bengingekho kumele ngiguqa uyobona abafazi umfazi wakho nezingane zakho nalabo abanawa bakhe abancinci abangakwazi le ncinci ubhuti uyangichazela emotweni uthi le ncinci engeke ikukhombe nokukhomba ilasboni yakho ayikwazi nje ikwazele ama picture yeah sekhulile bensendela izithombe zabo nje awufuni nokubona izithombe at least umuntu omdala awufuni ukubona kwasithombe next
baba ngiyacela ayikho lena angifuni futhi nokuya lekhaya angifuni nokuya lekhaya sizokutravelisa thina siyacela no nina ningena kuphi nizoze ningamisela engasuka khona ngithi angifuni ukubuya yini bakumoshe kuphi ngithe indala kunani bafana bami angithi angazi ngifuna ngikhulume ngithe ngicimile ikhamera ungangichazela ke hayi ngikuthembu wena fana ngabe uyicime kwesithathu or ibhekiselena ngikuphendula ibhekele mfethu ubhekisa le ibhekelena nje uyayibona nangoba ucimile ayikho right ukhuluma ngengane yami engakaze ngiyibone nokuyibona uyazi ngashiya kusesiswini lokuncane awushise siswini cabanga into enkulu ukuthi into esayiba ngalapha ezongisusa lapha angifuni ithunukwe ulo mfana yabona kube kuzuma wabo lana sizokhuluma mhlawumbe besizo yini leyo nto ayindala kunani kanti emergency ngizithini ngize ngithini bafowethu indala kunani ngani zami so senze kanjani umuntu omdala sicela ukuva ngawe ngibona ngibongela ukuthi at least ufikile nawe ujabule ukuthi ungibonele sike sakwazi ukukhuluma nokukhulumisana le ngane yakho encane yona oyishise siswini akaze nayo next time ngingabonga kakhulu so awufuni wena baba awufuni wena ukuya emakhaya vele yana bengafuni iqinisa lami lonke ngaphakathi kwami shengo uNkulunkulu wami angifuni okay baba ke sicela ukuthi masingaza nazi ingane zakho nomfazi bephelele la uzohamba emakhaya bese ngibona ngizohamba emakhaya ukuthi ngisebenze ngoba sizobe sebefikile lana bazongibona ngiyofuna ngisafuna uyohlala nabo uzoqashisa masilana wena lokho engikwenza ilife yami lengiyishiye umuntu omdala somdala nje somdala uzokwazi ukuhlala emakhaya lo mfana madoda sengimdala ngisafanele ukuhlala kwami usomdala kumele uye emakhaya nanga umuntu kumele umu-advise ukuthi sekamdala ukuthi angabe landelela itime athi ufunani akuze laba abancane yebo leyo nkinga yena over that period ukuthi angangigalele ngidala ngaka umuntu omdala ngiyacela man ngiyacela baba mama bathi ungise ebantwini engazi ukuthi ba-hostile sokuthi uma ngifika lapho singezwani futhi nizozwana lo mfana ngiyamazi nabantu bako banjalo hayi kodwa time lami sesikucela nami ngiyafisa time lami ngajabula kakhulu time lami ngayikhipha le mali esekhadini lami yona le encane ukuthi hayi uhlala phansi la hayi singayikhipha le mali time ayikuhambi kahle kumele ngiye emakhaya ngendaba zomfana zisa la abafana bakho bazelana mina nginayo imali yokusuka lana ngiyalena imali yami erent sizothithi sogibeza nje udlanyana peace job nyana mina nibona umuzi senibona ngathi nginamaqubaqube imali anginayo imali mina sogibeza thina la siyi-channel thina siyiduyazi TV sogibeza thina nini noba namhlanje naba kusasa umuntu omdala hayi namhlanje phela nginayo inkosikazi kumele sihlale phansi sivumelane ukuthi kuzoba kanjani angithi uzokhuluma naye noma ku next week nami sengiye ngacabanga kahle hayi bafuna angizoya kodwa hayi ngomuntu okujabula serious okay so uthi umuntu omdala sikunikeza isikhathi ukhulume nomuntu wakho la next week singahamba ya uma sivumelene naye umama sizwene akunankinga singakwenza msana ngifisa ukubona ingane zami yo and ushiyele inye sesiswini umuntu omdala and yafisa ukuthi kubone ufuna umbonisa yonke into yami bakethi ya ndlalifa yami leyana yo ayikhona kodwa umuntu omdala ngithi uyazi ukuthi sokungenzeka ngiyazi ukuthi nginengane ekhaya hleli lana noma kubi kuzima ngiyazi ukuthi kunjalo angithi kodwa kusala mangabe kungaqondi ukuthi ngikwazi ukwenza exactly nami kuze kuhlangana angeke ningilwise bafowethu kwayena kubuze lana negrocery nyala uze ku time ungizela amakhamera angakaze angishiyele wona lawo makhamera singakushiyela something umuntu omdala ma kuzokwenza lokho ukuthi umuntu omdala exole nyana singakutholela something Mr. G Mr. D sorry ngicela ukuthi angazi ukuthi sikhona into ekhona lapha emotweni mhlambe singaswayipela utime igrocery yabo siyishiye if kuzokujabulisa lokho umuntu omdala ngithi uzosifonela ngiyabonga ngoba umuntu umeke kwenzela umusa kumele ubonge isintu lesi yebo mara uyasithembisa ukuthi next week uzokhuluma nomfana naye salakwazi so right sengivumelane naye inhliziyo yami uzokhuluma naye uma uzosifonela uzotshela yena ubafa uzotshela umntanakho lo mfana akakwazi ukukhuluma mana wayengathi mhlawumbe akucela ufone wena because yena maseke ekhuluma efonini sengathi uyi-owner yami sengathi uyena ubaba wami o-advisor mina ukuthi ngibe ubaba wakhe understand nami ngisuka ngiconfuse-ke masinjani no muntu omdala no sizothina okay sizokhuluma nawe thina-ke ngiyayi no hlanganisani-ke nami ngenjazi uyobona umzi wami yo ayikhona alright mfethu bengisacela uxoxisane nodayimane khuluma naye njengomntanakhe yabo whilst mina ngivala ishow next week angithi siyayenza lento ungakhuluma naye
ngoba ngisavala ishow mina. Mr Day, make sure ukuthi sizoswayiphela utime something ne. Yeah, before sihambe la. Ngoba uyabona na ukuthi ngathi akaphathekanga kakuhle. Okay guys, ngoba niyabona sifikile lana namhlanje ekhaya and utime uthi nje ufuna ukuthi yena ebe happy. Ufuna ukuthi ebe happy angithola. So into soyenza njengamanje so make sure na Mr Day ukuthi sihamba somswayiphela leyo nto kumele siswayipe sibuye sizomnikeza utime ngoba uthi sibuye simfonele as long as sinethemba ukuthi uyasithembisa ukuthi next week sizofika lana sibonisana ukuthi engatravela kanjani emakhaya. Mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali na ukuthi usibhalele on duyazitv.co.za ungalibali ukuthi sifollow ishare inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona na ku YouTube guys ningalibali ukuthi nicofe usubscribe ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la bengakwazi ukuthi mangasifumana kanjani. I love you guys and I'll see you on the next episode. Thotho we topless nigga kwenzakalani? Whoa. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey, kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake ikhamera yethu ezokulayita thina ungasiphapheli futhi. Ezokulayita ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzosha qabala mase shayela amafastela nizothini wena? Bawuzobhatala. Yini yena? Hamba. Yabona abantu ufuna bebulalana ngenxa yakho. Mara sisiyabona yabona nje. Eputhi aselanga ngokudlisa la. Angayidibuli mfethu udubula ini mfethu. Uyabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazo ngeke Nifunani lapha uzokulimaza. Hey, sumbet. Uyamazi lo. Sumbet. Mama ngiyacela sumbet. Hey, himo. Uzisapha mfela puthi ngihlukumezile lo. Uyangibona njani la? Uzabuyela Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyangibona njani la lona wathatha umama lo bahamba nomama abona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lezi intoni wena kwenza uxwaya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi okay wait moleni manje Mpukani ngani mamela la bhuti wami mamela la mamela awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli bese sikwenzakala ufunani la? wanrata nje. Rata. Yeah. Wazi nuthando intando na 14. Wabulala kami rata le wanrata. Akiteleni. Why uzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutombitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Wena. Yini leyo yengane? Amengancane wena mpukani. Ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala. Okay. Ubaba akho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo niyacina hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami. Endumbeni. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lobu. Uyasikhumbula lezo? Oh okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ay blue awu2. Okay. Ala kunzima. Ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza? Yeah, inongisebenza. Ngase ngiyaphuma nje ezinye izinto emzimbeni. Njengokubolela lana. So lento ziyaluma.
ziyangiluma ngilali bafu usizo elifunayo kodwa ungaba happy ungane yakho wena oyizalayo mase isimba kanje if o tsamaya mo a tseela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editseng ya tseba malini tšhelete ya ka e kae imali kanti Mr. D e kae tšhelete ya ka ke nyaka tšhelete ya ka Mr. D ke nyaka tšhelete ya ka go ga se nka o thusang ka sone ke nyaka 8,000 ya ka e kae 8,000 kavela Mr. D 8,000 ya ka e kae yazi I'm sure usifundile isifundo wena I know gore o ithutile something but ha ke la thuseng ka mo thusang ka yona mina ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu so mina tšhelete ya ka ke no etsa ka okay ke tlo patala tšhelete ya ka ke no etsa ka ke tlo patala as long as uma unga reverse nje ngicela u reverse lento ngizokuphatala le mali ngicela mama ha o etsagala gore ke reverse ke funa gore a ithute something obalela akho nanke yabaleka hey ubamba lo muntu ubaleka uyapi kanti manje ubaleka uyapi ubaleka uyapi ubalekani Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi-1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show engabaleki umgadi engabaleki yo buka uhamba ngeenyawo ngiyaxolisa sorry brother sorry yo guys kodwa yini yena lena afethi inguli yahluphisana yabo uwenzango udulaphi ngo phaso ngothina sifuna ukukutholela ugobela omusha ozokuncedisa okay thank you baba ngiyalebo alright ungangathi uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le awuyazi singihambile kudala uhambile kudala no sizokunceda pretend ngoleni uzafuthi ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa nge-rape leyo so why wena uyenza le mpeso yakho yiyo le kwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba hey hayi asiwona akuberekisi mburi so yini ke kwenza ukuthi wena ufuna sex every day o rata ho ngobela la ke sa batle so ka ntho tse di sebedisang okay it's fine webhuti okay ngiyayibona leyo muthi ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona bhuti wami izwa icase imamela